Haleluya, kapangakot, kalangan ki ang kauno, singakan maur, kalangan ki ang kauno. Merry Krismas ang korusia. Mepan yang yan ang time in Bible study wajiban. Ran wajiban po salatra, iran puk me. Iudi ayo, iudi ni silisak lemao. Rana wajiban watak silisak wano. Mona iban taudola. Mia makasaya tongya so nanam ka school kan kamatawa Catholic pan sa tiyang maurla so main i karapana taking ko saya achay momotso sa tupang kamor ka chayla kaun Jesus i magachin ko kito kamoro so jele bilbil menya momotso me tuwa momotso kauno me kamelele kot me Jesus ipsang may ponman Jesus ye me kot aban maurla. Okay, Jesus pola. Jesus yesata. Jesus kat lau pam protonale railagan makamelele. Tame Jesus kat to ya raban morla. Okay, kay tek may yang umotse pan morla. Ayo momotso so. Karapan Bible study ka chay wiyak chaylan wrong or wrong. Tame masano masani. So ime chepan kamelele. O ime chepan paikyang. Luke usilisa kwano. Cholongop sapang masani, ngayon sarawi pan tipomi, orosanen court pan kipay komiti. Ime kareta, seryo pan marinkiki sapol mang court. Okay, seryo pan kapagapang kita, tatokin ngayon sarawi, o seryo ye sapol mang court. Kom chama-chaman kisamo Elizabeth, tuwa na ramasakan arbuya kilita ponman. Amet Eliseyandar Omir nan a kawanoen sampong menta mael kay la palar pues soja mekot me pan soja kak pan ko prangkot okay men line what the scripture wasan what the lapin kosay ni masanin pombe luke usilisa kisuan buyala chalmen irangkataman okay irangkataman na masani pues soja megot, me soja kakpan kot, sumau a kakpan kot, makon te patelkan a kakpan kot, miamakan ko sayang ya, te paikan en jojo, kauno kak mak, a kak, wag puksaraw ko saya, okay? O ko saya soja megot, me soja kakpan kot, okay? Wat ki kot kakong me korusia. Israel kan me poson, Israel bil kakong me korusia ni maran kauno. Okay? Selisa kwalu. Meriap masan yang ton lango. Ari yet sapoleman kauno ladu ngoy. Okay? Me ikos ko sayagi ayo mer kay te kot. Yo wasang wata kasali yang ketrail. Yet ngoy sapoleman kauno ladu. We are ya tuan makomo masani. Okay, mongyongan baik, mongyongan poson, mongyongan aktigituk, ime Amerika saliyang ketel. Cacane par o matawa yang muna pang poita puegi maipon sa kwandiyang aynong popod. Chon lango kawewe dramatun ngisaroban kipay community. Kompana utaut kilang ngin sarau me paunya taserian kokone panopul nang kapeten atame sabengi are yet sapol mang kauno latu ngoy okay komo yo ngoy ataka pakap ma ka kay kapakapang court ma court so chonta me latu man court ko saya me yima court okay pen county sis masani ngoy me sapol ma okay me karata ke trial chaiban kamelele tama puksaraw masani pugi chay so wata pugi chay so ipukingen and court chay bang kamelele ta tamar mas kosone tier tama chel chigitala loan la okon pakpaki ngi chamandai kalokong liaman me Buddha okay Buddha e uposon sa sadar kamelele up to sang count Jesus ogosaya ngoy Istukaku ang ilamao Christianity patakan rongamawang Christ ang ilamao apa chukaku ya uyang ya pogida ay papa kala poko puta
ay papa ko puta ngoy bilpan mela puta. So sangan mata upo ka kasampal po ng Korean current payo Paul ko saya coaching sampa kamaskuni ki aramas redek lang ronga mawang Christ. Arya imoman ma child patapatang ka Christ me song kamor. Christ Jesus iya chama coach. Okay? Ketrail kadlingkan kin kapakapalang Mary. Kistuwe wo kita me child sa chanane ama normas ang katukoy kitrail la ren coach. Wewehn katang atay pasang. Ang sa me Jesus lang atapon lopo. Katang nan mol saraw yung maganura pasang samarawo armasin liki. Et chay pasang po kita. Jesus wayang kamuyong ay free access. May. Wagi at chaposon Jesus chabang koto mo ang kauno. Pansampawat sa chilibilibiliwa sa chay mimsili chay bang kapakap kauno bang koronga. Okay, ang sa me chay bilpan lenan lang. Wagi Jesus apanalota kamuyong ay yakak ay ma yang utial kauno. Okay, so cha Mary chay watakata. So cha Mary kareta makomo pil Catholic. Kamu kasane di roke ibang kamele buk sarawi. Selabang kapakapang Mary. Selabil ban sarawin meyape. Okay, sang ikertanan sang kayasa. Apos tuya yan ya mego chpoegi. Ana panara mastoje itita wen mego chu mesasa. Atame kamelele. Iluga yang Christ na nay maor nganang coach katslong rey. Iwatek buk sarawi wewe kita iklang wukilakan. Ikapakapay kapakapasapeng. Okay, may bang ibang ka nga leta me melala po ibang takit pa bakal lagi misakir talala ibang mimi chana sawewe o sa sumaw na niyo le rampukat. Okay, tama chay sumaw na ni ko po ki chay so wewe ki manaman ng Christ me kapulbulong ka child sang rengen saraw niya chay lipsapal. Kareta ngen saudra kan mo san sumaw song kang koros me samin me kapunot me patukul me chay koyer talale chay bang yeso so ko pun sampawat a chay wi ko la chay lun momotso I karabanat kun ko sa ya momotso chupang kamor komila aman tunta dogen Catholic chaban belinda tabe wi waunki oi paka abu menta dongya kelikomong Catholic paka sela. Okay, we make our young ipsapal. My such ipsapal, pan we are to tamachel to get out we are. Okay, abu ipsapal, and some of ipsapal and Sarabancheta poem. I eat deep, Mabuksaroko sayame, deep corusia by Makala Eutraso, Ya Euson Kapan Lalawang and Sarawi. Tagot Lalawang and Sarawi, Chukamelang and Sarawi. Mamalking and Sarawi. Ipokatai, Kosantin Momotso I suik, and Sarawi. Ipokata yana pan momot sa isuik ngen sarawi lalawe kan mo kansens witi ngen sarawi kasama sang ngen sarawi ariban suka kaporborg me tepaikan pan makala. Okay, and so ikasala pan min yang kauno ngen sarawi pang yala sawa sa pam chaban so jon tinta ngen sarawi nukosoi. Okay, momot so to rachakamele ngen sarawi ilalawen mo rachakamele. Kareta program kan kosantikan anaramas cek sukak tiar nampuk sarawi. Okay. So, amigo saya yang serbeno inta ipsa palo ngan sarawi dia tapoi. Isu tiar nan momotsi tiar nan nanai paropi ingongi itu bangki rapaki iwar lang kau na mai kot melel mamyang sarawi anatoke ya pui mengkon menasa. Okay. Pero saya tongnya so kai tek ngan sarawi mo ngan saut metia tapom. Anda jangan anak kami apa ya saya ismengen saudo ya saya takut dengan saya apa experience ira koros. Okay, karena tak sampal. Back to the chicken kami ya so child experience so child pain to one court. Ni yang pain to one court. Kecekak so cekak saya naramas bang kita lamposan. Pagkawasa. Okay. So kay dito sa nga kasaya silisak tuwawa are murin mepukat merekatin kau na bata me koros o matang mosalsang ng kani mo sudia eo meken mi kailan nana eo nimon sakaraya buen ran mawi Elizabeth. Okay,
a kasan Elizabeth. Ni Elizabeth a rongata an Mary a ran mawo serio pa mokitita nan kapete. Elizabeth a retrekila ngen sarawi. Okay, ngen sarawi tiata po na ramas. Ngen sarawi tiata po na ramas. Chuka kasi yang ngen sarawi ngais chukon ngayarila mami pana sa ngen sarawi. Okay, komet pai ren liakan. So ime ko siya komet pai ren liakan. Is liakan lian sampakan. Chuka ko siya nan lang. Okay, lian sampakan, lian am muyen, lian am sinkosanen, lian am tien. Komet pai ren liakan. Met yasanay sir me kompan kai puyetien. Okay, wasan wata ko siya ngayon saraw tiyata po na Elizabeth. So lokaya kami Elizabeth kikiwe, lokayang kotial, lokayang kamarain me kosan ren kauno. Okay, dame song kopria mo witwiya wiyang ya. But inan ay kaun katin paskidong rey. Ako siya inan ay kaun. Inan ay count tel watak tel wrong tama chay watak pwe ko saya inan ay count isme inan ay count inan wewegi non ay count isme ay count Jesus pwe Mary inna apan apchona en kiyata Jesus so Mary liaman meliseyan okay kay deki god I liaman ko saya ya rayo Mary tuwe choke chay liyaka Karabang kaunoa malipe makalekel pong impay. Okay, amoro kapara ng kauno. Kauno liki. Ay nong popot sosep yoy rasa chepel uyaray nong pop para wente pa na o seryo iputi. So kauno liki karakterin aramas memento tongki. Okay? So ako saya inan ay kauno ako saya Mary inan na kaun iya isa kaun Jesus merban apagitar Jesus abang kay puyeti. Bweni yan sa otra makom ramawiya serpalel nan kapete yet pa mokit kita peren. Okay? Mokit kita peren. Tame Elizabeth wiya kontra seryo alus akamarainin kosoy ka makokowe kusan rengen sarawi. Popewe ako sa yangen sarawi. Tiyata pewe. Okay? Komet pay. Pweki amu poson. Memasan en kauno pan pweki daremi. Pweki am poson. Masan en kauno pan pweki daremi. Okay, tuwe chok kukupang. Kakela ka. Akasan mepil lisiyanta. Okay, rakaros kon kauno. Mukitin ngen sarawi. Tiyata peora. Kalanganen ko tiyata peora. So iban uti jawasan. Iban uti wasala kapam Poso ada Korean wata. Apo mi man kataman keng trail. Macheban study ke book Sarawin an history. Isaiah isaw ko pa man. Palilautin an Isaiah ko pa kan. Uyo ko count Jesus. Mokitin count Jesus. Mona pang to bilpola. Tame apola uya yang ramas. Karata I karapan kamele lembuk Sarawi ke child. Cheban kamele le ku Old Testament. Kadete marang kadete kap koros. Chay chuka kirapasang. Okay kinarapasang ragan pangaki kadete marang ragan daan nakilar men are men wat-watagan chanan matumor kukuala kadete kap. Pag chaylang wuwag puksaraw jalan na watak pa na. Okay? Pagda puksarawi kadete ka marang Ako saya uya pang kauno kan me download sang nan lang. Okay, download sang nan lang. Ko dito rin Abraham, ko dito rin Moses ape. Kung me ko dito rin sa uko pa kara jabtar ko saya. Aray lirong uwi ka dito kap. Tami Jesus pang kachton uya on humanity aramas. I karaban aramas irailakan me saulang irail mo tuwa jay koto ka pa na masan ka. Akchelan bangkak weweki hotel kamelel ka bangkak solid abangkak mipon biblical truth masan melel masan ngod masan puksaraw melel
Okay? Okay, kin akamay kime corrupted de puk sarawi. Mo kawewe translation, kawewe ka corrupted. A person in puk sarawi so. It's corrupted, a powerful, a manaman, mo kamor pa mi milale. Abchana na wewe ka chorus. Just to kak sugalay wa sugalay so. We quote in Whole Testament, may manifested na New Testament. Jesus got to be in fulfill. To John kusanet maramas mamorkinan kadede marin. Jesus got to be in fulfill. Kay emasani istukoton kasore la kusanet. Apukoton buyayang kusaneton poitarem. Okay? Ikoton buyayang kusaneton poitarem. Match melel ang aramas mi ipsapal. Aramas man mesoje ipsapal. Maurin papa akot pilpan magitcha kusanet di patangi ranjo. Wok pasangan kalangan o kusanet. Okay? Kom gatin kakutial nan video kan. Tamimen sair tuan melel en puk sarawi. Tama kichaikin so chaka melelegi chai so watak. Tama chais chaka melelegi chais chip sapal ngana chail ka so tonganen kot lale ngana ramas. Kareta utukan ngana utuk peren pena papali pinki chailo at chailin nang magchaikin raparapaki raparapamp and sampawat. Ab chail disconnected in the spirit. Chail choror sangkot. Okay, aramas chorus tipata choror sangkot. Nan Roman siluri saksilu. Choror sangkot. Okay, Roman wanori saksilu. Poi nanti biay mela. Imaraba mela ki saujok pagita choror sangkot. Ap kamoro mimren count Jesus. Kayon son lemao isakeo isaksilu. Okay, man ki sapol mangkot yera se an kamor saujok. So arain na chaipan patapatak pong kono pata kompampanga kita wrong. Puirong amawang Christen mo. Okay, so nampungan na Isaiah iko sa yayar may isaw ko pa man nan kadete marang. Nampungan na Isaiah o Jesus 700 years nampungara. Paris sipukin nampungara. Dawa koko per kosaya me pit Jesus. Bar area silubayo ole lisipuki Jesus apuputi. Anso me Jesus siputi momon Jesus ai puti koirta sonkan me Jesus wiya tamara kamelele ke pura la watak pukan Isaiah rail camper me rail sa ka me yimasayaw mo. Pagita so ko pa kan ko patar. Masojo kisakisen ko ang may raka abya mo narma sa bantok pa na. Sangan tro lappen bar laut rei rapesanga kauna kotto nang kokop kan. Okay, eu kokop me abuter terap meta riau ban sermen sangat. Eu kokop me Isaiah uya isu isapayo. Isaiah isu isapayo ben kauno bangat kiyang kumail eu klelen. Penakap man mia meliseyandar. Eban naitugiyata na putrakaman Wapan kamaregi Emmanuel. Okay, penakap mia Eliseyandar. Nansang ko sa ikatwedra. Isaiah a forward in the spirit. Ngeneo tiyang lar o leler murimparya 700 to parisipugiyo eklanger Liseyano. Irala kama kisakisen kokop rasyetuwecha kita kamuyong ay kaklangatan ititen ng corner payo wenimo. Ramas makisakisen kuko peragak kelang para kay murin met teragak kelang ata meneklar makareta pol kongong keng kecel ban men kuko ban men kuko pagchalenter patakan maliel tor pagchal limited cukup wewe ki lautin kuotman makchay papa. Okay, karena ban papa kauno niya chayla nane kay dek niya chayl Chaysa sa taulul. Kau na pa ang kasali o mangkas kuligi chayl magchaylak chigla. Chaysa sa kot. Okay, chaysa sa kot. Chayla sa kot sang niya chayl watak puk sarawi. O mo itang count Jesus ang katlong lala chayl. Okay, so nan Luke riyaw bang watak lakap akasakasaya duwan Jesus ay iputi. Iputi nan Bethlehem. Ano ata Mary. Okay? Mary ang maipon.
So nakamatawa nam parisipuki ay saya ko saya tar moment Jesus apani puti look riau ye kadete ka ako saya story in Jesus gena na saya wone sa keo rachikeo ngenen kauno katia re ay saya mebil ko saya ngenen kauno katia re ekachin kaya yatier poyen loki yang mesamomo kan rongamao yen kan senamau yala menan kapet toto kan yen loki yang mesansal kan arail salatak o salatak ong rail kan memiminani mutang ke mau kasaya nan jail tanam parangon ako saya sansalin nan ngen trial ngen south sansali yaramasaman mesotra muitong kauno amor ngen south kakauna inong kan ngen south kaskasumawi paluwara ngen south wiyaya ngen sotamen kamelele court okay ya yi mokiting kauno me koton wiyaya ngen trial koton kasalata ki trial so makomban watak wasa kom sotra watakata me pi Jesus komban lama me Isaiah ko saya peni puegi ko saya ngenen kauno tiatare akatin keye yatier poyen loki yang mesamomo kan rongama so makampan watak nang pokon Isaiah so go paman nang kadete maring kampan lama me Isaiah ko saya peni ama kampan watak look payo isak walu kampan tiarata me Isaiah nana kisakisen kokop kulikilang Jesus o kasaya tame Jesus kachtombuya Luke payo isakwalu ngenen kauno katir re akatin keyatier boyen kapara kong mesamomo kan kirongamao akatin paraneyator boyen loki yang mesansal kan arsalatak uang memaskun kan ar kaker kelangata wasa o poyen kasalata kiyala iraila kan memiminan apal okay ita token Krismas imakareta lipon kauno sa tukak sansal remi o re laugja kasamoy na natamor magjaba mangya tame barya kit samalaro kay topola iyari yang atama mal seli nanatay matamataw okay mapunsan bate bilnan lang so jeli boreta so jeli bo nan ngala traba uya sansala rainok chamela sautok ta talking Satan bank account gitay lo gitay mela sautok mekare ta kaikin so chaka melele chais jana na kiyang armasaleta Christ karapa porong maun Christ so traban lipore trial chais aban so tata kadede chai chuka kadede katrabanai saulang mas chuka kadede puisosa okay answer what chuka kadede person count Jesus manaman kela le lipan okay yo kita sang aramas suwataman suwato patkul on marain okay kisang aramasaman masabwe kiyang aima and koporoporen more sotok amen so kamban tan so weweki kamban men akamai lau kom submito surrender am maurong kauno akamban weweki ta dame ya lipon Christ ko sa ya yero ko tong kasalata ki gichaila turung gichaika ko sa ya ko trap ko manay nanento I have nothing to do with him neither akatrabangin niya to so tell relationship and sa makamban ko sa ya main got ma kon tibaikan ngoyar mas tibangot long lale kaunyo ta kaskulia sa ngan kapakapenak chikikla mo ko to anane icha ma pantatongi amay ban suik po ibanda second samach mekot na lang bantala pa kay sa kimawar chichuka tiar na puk sarawi okay pak achail ko sa neto wiya pa na chay kapakapakan edweta chail winani ibanin tapak tapa iban wiya pak tapa akaw na pan sapen so poson mo kamyo ngoy punggila mon kauno alright so kalanganin ko to kalanganin ko promail Korusya nan marainin ranwad pan utier wasa chay pan pleu tupana ikalangan kiyang kauno Krismas.
Atenay boring so long la me Christmas mia katrapa o we are wrong amao. Okay, I carabanay men ko saya pren san sal po chalender repeat a child more in samba o child sucho kachapan ma jaipan sucho kasamo krais na child more sucho lipo e kawela mal moni. Okay, ya ni triak ban kakakamaya pangele blaiban masapuyak puiban me laiban gola ya isasa. Okay, chukamele tamo buksaro ko saya. So even that way, men rong ile yo asa me disconnected on count ka jai pon disconnected. Imo buksaro ka te yang jai pon deep o doro sangkot. A paramas man me lukur yang at count Jesus. Me kat to me jai celebrate nang Christmas. Okay, murisan jai pan ko saya Easter. Easter the story na Paula. Events kaima me kot kaima me le lo yawi amai ban so ka pro yang yai mor events puka me le lo yaw puka so tel porre iban me la nante paikan okay we are taka paka pot ma komen mo itong Christ and we alam kaun am song komor main count Jesus I parti sang komi I pungi yang komi ngoyar mas tepanaman sangan so me ipudi koirta ole le tok lakwat ikamelele in trang Christ kelep kak witen te paikan ipaki yang komi Kom yan ma kong ya. Kom kachin witen te paikan. Kom kachin kachlong lalay. Kauniyata. Sang metkola. Amen. O main siyo akot kan labalap kalangan en komi. Kapingi yang komi sapul momi limpak pepolen kauno tatoken sapul momi yeras. Me sampa pokon kachakachaman kachin kachkito pon sampawat ye kapakap mo korusyo kan merong sapol mo masan ngen sarawat tatok ni tuwan mo pan tatok ye puko kapul sapol mo masan apu ko proporkyo Lord korusya me banak chikchikla mo yo anani komi kompansa wo sa Israel po imo kom kachin ni naugidi sa kaproyang komiyat kapeng kasapa kalangan ng count Jesus me uyat kaunat song komor Amen.